All set ng tanan alang sa pagbukas sa NCAA Season 99 karong umaabot Dominggo. Gawas sa basketball ug volleyball games, mobalik na sabang uban pa nga sports. Ani ang report. Let the 99th season of the National Collegiate Athletic Association begin. Kasado na ang Season 99 sa National Collegiate Athletic Association kon NCAA nga adunay temang New Heroes of the Game coming from a very successful Season 98 last year. Lauman ang mas intense na panagsangka. Daghang mga NCAA events ang mubalik karong season, lakip na ang face-to-face taekwondo o chess games. Mubalik usab ang badminton o table tennis sporting events. 4-peat championship ang goal sa Lecture Nights. Do not fear, only believe. Yun talaga yung sinasabi sa amin. Huwag kayong matakot, maniniwala ka lang sa sarili mo. Muna namin isipin yung championship, isipin muna namin bawat laro namin kung paano kami manalo. Team to beat usab this year ang basketball team sa De La Salle College of St. Benilde. During this off-season, that's what we really worked on, which is our mental game lang. Mapasalamaton usab ang LPU team captain Enoch Valdez sa NCAA. Kung hindi dahil sa NCAA, hindi naman ako mapapansin siguro ng PBA. Like, yun nga, hindi rin siguro ako madadraft kasi doon ako nanggaling eh. Ready na usab ang laing teams. Goal namin is mag-improve kami every training, every day. Pag EAC na kalaban nyo, hindi magiging madali ang lahat. No? Yeah. Tinguha sa NCAA nga mapakita ang kabansay, disiplina ug excellence sa mga kabatan-onan sa paugnat sa kusog ug mamahimong kampyon sa ilang tag-sa-tagsang kinabuhi. The NCAA is all about the student athlete. They are our future hopes. So now we're going to see new faces. So for sure, the new heroes of the game would be the student athletes making the big plays, breaking records. Karong Dominggo na ang opening ceremony sa NCAA Season 99, New Heroes of the Game, din mag-perform ang mga Sparkle Stars. At dunay special participation usab sa Asia's multimedia star Alden Richards, kauban si Clarence Gabutin, Mark Rajiabelia. GMA Regional TV Live.